Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal wa sallallahu wa sallama wa baraka ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibil jamali wal kamal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumi liqa'i rabbih ar-rahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'da, samahatal ulama al-a'izza wal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, akhussu bidzikri wat ta'zim, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Haji Abdul Aziz Syahid, sesangat abdina amul ja'aki torto'ati, ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Ahmad Madani, sareng ajunan hadratal mukarram wal muhtaram Kiai Misbahul Munir, sareng sedaya para alim, sedaya para ulama. Abdina tak nyebut asmah setong persetongepon, cuma tak mengurangi rasa hormat sesanget abdina amul ja'aki torto'ati. Pejabat pemerintah, wabil khusus Bapak Kepala Desa Tebul Temur, sareng sedaya jajaran sesanget badan kula amul ja'aki tercinta sayangi, sahibat dakwah, sahibal farah was surur, tuan rumah semulja Bapak Jetem sareng Ibu Sri, sareng sedaya keluarga besar eka dinto tempat sesanget badan kula amul ja'aki tercinta sayangi, ajunan para hadirin wal hadirat jamaah pengajian, para undangan muslimin muslimat, pencinta Islam, pencinta Rasulullah, pencinta ulama, seinsyaallah ajunan sedaya emul ja'aki sareng Allah sesanget badan kula amul ja'aki tercinta sayangi. Asyukur da ajunan Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jen kula ajunan esaat areh semengken takdir sareng Gusti Allah bermuwajjahah
hadir ke tempat muljah majlis taklim atau pengajian apolong ben orang-orang simuljah kalaban acara muljah mentermuka dan kula ajunan setuju tep-tepah idalem ridha ipun Allah kingingat taufik hidayah rahmah maghfirah sareng mauna Allah kalaban hadir dan kula ajunan ke tempat muljah kak dintoh mentermuka tetia tandeh apolong dan kula ajunan sampai ke swarga apolong sareng para alim, para ulama bingking Gusti Rasulillah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Para bapak, para ibu, manusia dan kula ajunan seinilai bi Allah beni polan naropah manusia seinilai bi Allah beni potongan manusia seinilai bi Allah beni kekuatan debuna Rasulullah innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Saungkuna Gusti Allah tak memandang dekaten kula ajunan Allah beni anilai dan kul ajunan di bidang masalah ropah beni kagentengan mun seinilai bi Allah masalah genteng dan kul ajunan orang tebul temur tak masuk bener Pak ore penyaring bener detimun seinilai bi Allah kagentengan dan kula ajunan tak masuk ke penilaian Allah. Anapa kula ben sampean coba kapi mun seinilai bi Allah masalah potongan sejelas orang tebul temur tak masuk. Nggih Pak. Tapi karena seinilai bi Allah ateh ben amal dan kula ajunan insyaallah orang tebul temur masuk ke penilaian Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena pertama bi Allah seinilai dan kula ajunan ateh Pak manusia kak dintokan andi ateh Pak inna fil jasadi mudghah dipun Rasulullah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu bedena manusia nika debun Rasulullah beda sakepel daging mun sesakepel daging dia bagus maka anggota badan selain norok bagus tapi mun sesakepel daging dia coba maka anggota sakabina badan norok juba ala wahiyal qalbu panapa sesakepel daging penih tade boleh engki panika se anyama ate. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Lemun ate bagus
maka anggota bedena manusia ni kabi bekal bagus, mata bagus, kopeng bagus, elong bagus, colok bagus, tanang soko bagus, ben sakabina anggota badan selain norok bagus, mun atena penyaring, mun atena keng mun atene ka jubek, olan atene kadang karaten ya Pak, kadang atene ka nayeng, terus lagi ya, terus lagi ya, sodaul qalbi, atene ka Pak bisa nayeng karaten bi amroini kalaben sabab dua perkara. Sebab mun la ateni kan nayeng, mun la ateni ka karat, napa boleh ke khori semurok, make Rasulullah semurok tak kira eke dingaki teh. Bener Pak? Mun la atena karat, mun la atena nayeng, apa boleh kalau ke khori semurok? Pagalar Rasulullah semalai tak kira eke dingaki mun la ate nayeng, la ate nayeng ni Pak bi amroin kalaben sabab dua perkara ika boleh kapi napaan pertama bil ghaflati kalaben sabab lupa ka Allah. Mun la lupa ka Allah ateni ka bekal nayeng Bapak hadirin wal hadirat, mun panjenengan ape saben selain ki nemu genteng, tapi mun ape saben Allah sampean tak kira nemu genteng, ape saben bini ki bede genteng abini pole, bener Pak? Penyaring bener teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampian pesena elang ki bisa nyari pole, sepeda motor elang ki bisa mele pole, ape saben anak ki bisa agebei pole, alhamdulillah. Tapi mun ape saben Allah tak kira bede genten teh. Anapa polan se andi suwarga Allah, penyaring se andi suwarga Allah, mangkana untung ga orang mun masuk ke suwarga Pak, orang mate kak dinto itu terus saja beda orang mate nikah husnul khotimah, orang mun mate na husnul khotimah make cabut nyabro misem Pak. Walakin tak sakit cabut nyabuh, masya Allah. Bahkan beda orang ke gula ngocak riben, cabut nyabuh, mate kak dinto tak sakit ya. Tanya lagi bi gula, mi tak sakit Pak, kan tak cereng, tak tuat, berarti kan tak sakit ya. Mun ekir pikir kiai, sakit cabut nyabuh, sakit gigi. Orang Tebul Timur. Kota durian dinare. Tegi. Ki kota durian kejak curin. Keng elang ger kaangkan tadek curin teh. Oh tak osom. Jing la osom ku laku yambe. Keng tako agak selau ne partelon Pak. Kula toman pecermet ni oni. Insyaallah ring Tebul Timur ni kasih atekeun bini. Kula toman melecurin Pak. Turinani keni King Arjuna larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gula atanya mi larang Bu, iki larang kiai. Bu sampean tahu ajunan kan ke khori jotoman api datu itu Roma sampean loh mun tahu kakek khori mak pelarang Bu yang sampean banyak pesen lagi kiai. Masya Allah biasa namun kiai pajen muda Pak ring dina tengki pajen larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus lagi ini
misem napa keng tak sakit. Berarti sakean kayak gigi ya. Mun kayak gigi kan abonteng, tanang, nerkom, soko, akacar, colok, atuan. Berarti sakean kayak gigi. Mun cabut nyabe kan tak munyi nih ya. Kula gelak misem jawab kula Pak. Engki mun kayak gigi bisa ngamuk norkop agenje Pak. Soal lah sesake karo gigi mololo. Tanang tak sake dadi bisa nerekem. Tanang soko tak sake dadi bisa narje. Thank you. Badan tak sake bisa aglubuk sesake karo gigi. Tapi mun cabut nyabu Pak. Benih karo cetak sakabina badan sakit kabi kan mangkan tak bisa aguli tapi kadang dari pagi sakit cabutnya beda orang ini kemate tapi misem Pak. Kenapa tak sakit ya? Benih tak sakit teh. Dari seneng abe ngabes nikmat Allah swargana Allah. Orang ini kamun mati ya Pak. Pepadeng kenang Nabi Allah. Lembeng malaikat roh buka Pak. Mun mati ya, mun husnul khotimah andi bagian masuk swarga. Lembeng si kanan si buka, gember swarga papadeng. Arya keneng nabu ene kok. Darin seneng misem. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana swarga nika pernah Pak. Tori tak pernah. Deerna orang swarga le tau orang Tebul Timur. Reng seorang Pak jauh nah 3 kilo. Are swarga tak ben tak dunya kok teh. Mangkan tak bisa iokor dari mata, tak bisa iokor dari kopeng, tak bisa rasakin kalaben ate. Kakana orang swarga nih Pak, reng seorang makan jalan jauh na 3 kilo. Makanya nih Pak jete masa dia ini kiai makan jalan karo sadupa setengah letak ngabi gitu. Makanya swarga 3 kilo. Makanya itu nyari nyaman karoman nyamanan. Senyaman ongku ku laku tinggal depak ke swarga. Itu nyari ya seneng kun karo neng senengan seseneng ongku ku laku swarga turin nyaman keng dia karoman nyamanan turin Tebul Timur lemak keng karomak lemakan manis karonis manisan senyaman ongku ku laku turin swarga abi ini nyaman etunya keng dia karoman nyamanan senyaman ongku ku laku bila abini eswarga. Allahumma sholli ala Muhammad. Bidat dari ratin Pak. Dari ratin dari koning mun nginum Pak aing repadeng selebet di gerungan. Mondeng bini Tebul Timur nginum kolen le era koning aro benina radeng keng posak dari panu. Bener iki. Lebih mun pas lagi bini pada masuk ke swarga. Mancermu ke teh. Amin Allahumma. Sampian ben bini na ben keluarga na mancer pada masuk ke swarga kabdi. Maka ada beda orang laki lambe isetin bini na doa ke Allah. Ya Allah, abdi na ben bini mun pada tuli mate Gusti, mancermu ke bini mati ya kado. Ngiding sebini kikir Pak. Wala keng tak niser ajunan kaptina Kak. Benih keng tak niser lah. Lek. Pidu akimate ka ada Kak. Nye de iya. Mun engkok mate ka ada lek. Pas mbeen alate boleh. Maki pada masuk swarga benko. Tak kira apolong ku lagu ya akhirat. Mben bekal apolong ben laki si nomor 2 lek. Tapi mun mben mate ka ada lek. Engkok abini boleh. Tak apa lek. Ngeri menang ring laki Pak. Maki abini sampai Pak mun pada masuk swarga kapi apolong pagi iya akhirat. Amin. Allahumma kan mangkana buan swarga ni kabid. Sampian itunya mun ngakana duin kan usah naik usah ajui.
arapa bungkaan itu nyari ya bungka ibe konco iatas tapi mun i akhirat ku laku ngakan durin tak usah naik nyaman ngalak pak arapa tak beli ke dunia bungka iatas konco ibe mangkanan candeng tebul temur apa boy mun bungka iatas konco ibe nyaman bener teh Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad terus lagi ya terus lagi ya suwarga ni karo om dari om mas suwarga pak jarak perjalanan 500 tahun bau na ampun ikeding dari naro om tapi sayang beda debuna ulama beda golongan apa boleh masuk ke surga gan bau na tak ngiding sapan dia pertama qati'ur rahim apa boleh masuk ke surga gan bau na tak ngiding pertama orang semegaan silaturrahim megak belah megak taretan megak tatangga megak famili amusuan sataretanan amusuan satatanggaan megak silaturrahim apa boleh masuk ke surga bau na tak ngiding amuso oleh mula cek tepan salah nah keng tak oleh lebet teluare pak deng dina kadang amuso dulu 5 tahun beda tak ada bulan kala pilihan kelebun 5 tahun tak nyapa beda tak ada tahu satu karan ayo si atokar saling sapa amuso teluare paling abid mari teluare pa biasa boleh amin mantir aku orang kabi amin jadi orang semegak silaturrahim Arya tak kira masuk ke surga napa boleh masuk gen bau na tak ngiding tung dua orang senyakeen orang tua dua wal aku bil walidain tak ngiding ka bau na swarga apa boleh masuk ke swarga gan bau na tak ngiding orang selebur nyakeen orang tua dua bi lebih embu pak napa boleh sampian orang tebul temur apa entah ibadah beda ibadah nak lak tolak beda sahabat Rasulullah sering ikat cerita bi ulama asmana sayyidina Alqamah sahabat Rasulullah polong ben Rasulullah ibadah ben Rasulullah keng makise tak ngibet Islam iman anapa pak karena tak oleh ridon orang sepobi ini sampai sahabat nelekenin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sayyidina Alqamah aipek pak sampai Rasulullah tibik senelekenin aipek anapa bolan tak oleh ridon orang sepobi ini akhirnya ting oleh ridon orang sepobi ini alhamdulillah lancar syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillah selamat nikah sahabat Rasulullah napa boleh kun karo sampian pak mangan tak langkon mung goreng tua dua benih pak satu-satunya seta andi sepat iri reng tua ke anak mun karo teretan ketretan ki bede iri teh kakak lebih soki tembang alek ki aku njek ate teh alek lebih soki tembang kakak ki aku njek ate ki bede rasa iri apa boleh penakan ke majedi ki bede iri keng mun reng tua ke anak tade kata-kata iri mun anak lebih alim tembang reng tua bangga anak lebih soki tembang reng tua seneng anak lebih keramat tembang reng tua bangga mangkan beda caan mun reng tua soki sebunga anak bener pak laolati reng tua andi mobil senumpak anak apa
andi sepeda motor ngalak dealer senumpak anak kengun anak soki ko betereng tua ketika bulan anak andi sape lema apan tokang mandiin sapena anak andi Roma tingkat embun teti tokang sapona anak andi anak dua embun teti tokang panganjuna bener iki penyareng bener iki makanya mun nyakein orang tua dua apa boleh masuk ke surga kan bau na tak ngiding mantir selamat kapi amin Allahumma teti lopah ka Allah nikah wa ateh bisa ateh bisa nayeng tuh nomor dua ateh bisa karat kalaben sabab panapa bidzambi kalaben sabab dosa tuh pakai aja tuh aduh mau mikir katusa pak gulaban sampai temure dosa apa setek kelakuan mara pikir dosa apa setek kelakuan alerek cewek lakon aja are makela tuware meler lagi dia tinggi bi colok arasanan lakon mangan colok dia pak mensuruh arasanan lemak pak sampian mun arasanan tabu make lapar kenyang are rasanan mata ngantuk capuk rasanan elang ngantuk pak bener iki kopi samuk capuk rasanan lober tek kerasa lemak rasanan kan bahaya colok nih beda orang bini pak sahabat matur ke Rasulullah are gara-gara colok terus lagi sahabat matur ke Rasulullah ya Rasul beda orang bini kak dintok anak apa debun Rasulullah mun malam kak dintok tahajud tak buambu pak sampean bini ini tahajud ding malam tahajud apa ngaco bahkan beda orang bini lambe pak dari na bagus lakona sampai beda ulama ada buwali bahkan orang bini ini tak bisa wali ada orang bini wali itu ulama tapi sesetong nih dari bagus lakona sampai beda ulama ada bu mun ria wali pasal Siti Rabi'atul Adawiyah tore boleh ngalah contoh dua baik Siti Rabi'atul Adawiyah nih pak ki sehat orang nggak ngale kuburan ka ada siap kuburan keangkui abendem abo ben are ibu cain Quran tak buambu tinggal tepak hatam berapa kali Quran nang kuburan pani petong kali hataman mun malam pak mari sholat isya acak maca aduk bedek mari aduk bedek acak habis kalagena parlo ajunan semakin kak di mana beda yang bini gaji dina jadi yang kadang lagi nama semak parlo tempak nyalne berakah atau lesona ureng itu bedeng Allahumma sholli ala Muhammad kalau ku malam acak-macak habis boleh tinggal akan ada bu njale engkau tak perlu malam setia terus istirahat napa sih kalau kau Siti Rabi'atul Adawiyah semalam asolat sunat paling sokoni 1000 rakaat makanya ulama sampai beda ada buali terus lagi ya lah beda orang bini ini pun malam tahajud mun siang ya Rasul dabuna sahabat apa asa tak buambu keng sayang orang bini kain tu coba bebetak ya Rasul coba bebetak dek remah tu'zi jiranaha bilisaniha tatanggen esaken kalaben lesanna irasani suwe fitnah kocai macam-macam napa debun Rasulullah la khaira fiha orang bini agak nikah make tahajud tak ambu make apa tak bu ambu la khaira fiha ibadah tade setrema pakun neraka
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ate karat ate nayeng kalaben sabab lebur ala kodusa. Napa tamben ate munkarat? Pada bener gir wa. Gir munkarat apa tambena? Oli, boleh. Setemplet. Mangkana mun ate karat bede tambena. Mangkana sampean amun apolong ben bini namale tak karat beri setemplet. Apa setemplet dah? Bismillah bendua. De iya teh. Mangkana mun ngaji jek tedung tak agak sebere. Bede kiai murok mun karat padeh ben gir ben rantai beri setemplet. Tedung Pak ngajur tedung. Tinggal bijak ke tepak ke bahasna kiai. Mangkana mun apolong ben bini mak le tak karat beri setemplet itu. Mulai napa meli setemplet teh. Are kiai anyar itu. Depak karoman tanya aki, kenapa me buntuk plastik ento Kak? Setemplet. Kei kenapa? Kebun kiai mun aga bae anak suruh beri setemplet itu. Pasti beri setemplet. Iya panas dia tong lontong bini teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Panapa tambena? Mun ate karat, mun ate nayeng. Dua kita tambena Pak. Penapaan? Pertama bil istighfar. Kalaben maus penyaring maus minta sapora ka Gusti Allah. Orang minta sapora Pak tak usah andi dusah. Euy. Pak, sampean minta sapora kata tangga nama kita andi dusah bagus. Pada ben semakin meneh kehori saporaan Pak rekaren telasan bagus bahkan kehori tandi dusah ka sampean. Mun pikir sampean dusah ka gunda. Gelek masuk onggoe beda carasanan ibu di walau ke selanjur. Allahumma sholli ala Muhammad. Minta sapora tak usah andi dusah. Bilebih ka Gusti Allah subhanahu. Rasulullah mengajarkan Pak napa debun Rasulullah wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi wal laila aktsara min sab'ina marrah wa fi riwayatin mi'at marrah. Wallahi debun Rasulullah sengko edelem sare semalam maca istighfar tak kurang dari 70 berisi ada buah kita orang dari 100. Wallahi debun Rasulullah engko edelem sare semalam minta sapora ke Allah tak kurang dari 100. Sera Rasulullah Pak. Rasulullah ni kata andi dosa Pak marah nyampit men iki lapar ngantuk napa geng mati ya teh. Pak rokok Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Rasulullah mun gaduan dosa jamin isapora bi Allah. Amin. Dosa saya kalako bantu saya bekal ekalako la oleh jaminan isapora bi Allah. Ini ke Rasulullah. Tapi Rasulullah tadi dosa Pak. Swarga wajib ke Rasulullah. Neraka haram bagi Rasulullah. Swarga para nabi para rasul selain haram makin masuk ke swarga sebelum Rasulullah masuk ke swarga. Bahkan umat para nabi selain haram makin masuk ke swarga mun tak tele umat Muhammad orang tebul temur masuk ke swarga. Rasulullah setandi dosa. Rasulullah saya pun jamin swarga dilem sehari semalam tak kurang dari 100. Tele mular Rasulullah tele akili kajenggun saya mau istighfar ke Allah. Lu babek kereng tepul temur tandi dosa. Mun eker dosa na gule ben sampean benyan ben kedebe mata Pak. Tegi. Tanang mata colo elong kita maksiat ate lah laku dosa ada Pak. Ate lan di pikiran ni beni ke orang lain. Istighfar de sakale.
salatu ambu sekali, istighfar de sekali, muntah oleh rahmat Allah ben syafaat Rasulullah palang pakira. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantar selamat takabbi. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangkana apa bagus ateh ben lako kula ben sampean senilai bi Allah manusia lain ben hewan Pak. Mun hewan di selarang argena, mun manuk munyina munuk keteran do. Mun munyina nyaman larang argena. Mun nok lapet buluna. Modal sering. Sape selarang dagingna. Mun lempo larang argena. Kula ben sampean beni masalah lempo koros. Mun pas nilai lempo, mun lempo masuk surga, ya ke hori neraka kaade deh. Ke hori si koros. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sepetan kula amulja ki mangkantore kula ben sampean pabanyak masa istighfar ka Allah minta sapora ka Allah orang bagus beni orang setan itu Pak. Euy orang sebagus beni orang setan itu sa mun setan itu tak mungkin Pak engki kehori sampian dosa do apa tompok tapi orang bagus beni orang si tandi dosa tapi orang si bagus orang si andi dosa tapi lebur tuli atau betkas lekas atau bet ka Allah ni kareng bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Dadi pabanyak masa maca istighfar ateh male tak karaten. Dua wazikri ate senayeng ate sekarat bisa sehat bisa beres ate bisa pote bersih ate dia bizikri kalaben sabab azikir ka Allah. Pak orang azikir ka Allah nika berarti keng cinta ka Allah. Polan kadang orang Tebul Timur ngaku cinta ke Allah, keng tak nyambung. Contoh, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada orang azan di masjid, keng tak nyambung orang Tebul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bakun korowan. Beda. Tak langkong Pak mun beda orang azan jawab sabek rokok rokelu orang tak jawaban azan eka kobeteren mate coba dibudina jadi make perapan api datu pas azan sabek lumek ya ambuluk jawab azan reng dina kadang aku cinta ke Allah tapi ting beda panggilan ke aku menghadap Allah tak nyambung. Bapak orang cinta ke setong-setong tak usah ketemu sampean cinta ke Fatimah tak usah ketemu ben orang kan ngiding suara nak ngeterat teri bener Pak sampean bade ilmu Roma pangiding suara na Fatimah oh benjol Pak kita ketemu ben orang kan ngiding suara la seneng pada ben sampean cinta ke Allah kan ngiding panggilan kakui menghadap Allah atelah seneng kaburu sing ngadep ke Allah dia nyaman cinta bedewan sampean ngucap cinta ke Rasulullah keng beci ke Habib benih ceretan apa demun Rasulullah tante cinta kang kok mun cinta katang foto mun beci katang foto beci ka ulama jangan aku cinta ke Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat sesami-sami mulja sepetan kula amulja ki mancer muka kula ben sampean tetep dalam ridha epon Allah. Amin. Amin Allahumma mancer esapor atu sana kapibi Allah.
Insyaallah semakin sampean tak peti bede tu sana. Anapa mari apa sari ben oleh 2 hari lagi Pak. Keng benyaring agurunggung ring tebul timur. Pasaan tak oleh nabur kana. Kena telo bolo. Biasan sangaleko lelep arpan irep bro telasan ding dina. Pak, sampian mun apa seibulan Ramadan pas kena telo bolo sokore pa banyak Pak. Ana pemelarat sih kena telo bolo nih Pak. Keng gula ben sampean dari na ontong apa setelo bolo hari. Ana apa Pak? Boh. Seni kan pasaan. Bila tanggal segemi kabudi bulan pasro, para malaikat eta selangi roa cereng kabeh Pak. Mular kabeh malaikat. Napa cerengah? Nih serah umat Muhammad. Celaka umat Muhammad. Palang orang tebul termasuk. Anapa ma'adebu seni ke malaikat? Karena sekecil aki bekal itina akin bulan semulja. Bulan Ramadan. Pak. Malaikat mula tanggal segemi kebudi polan pasaan latade reng tebul timur nyengir kabi polan para telasan beding penyaring beding aduh ibulan pas ini lain ben selain bulan sampean hatam Al-Quran mun ibulan takepe bulan Dzulqa'dah bulan Sabel ini mah tapi menurut bulan Ramadan gempang hatam Quran nih insyaallah sebulan paling sekoni telok hataman mon alhamdulillah menteri terima apa sana kuliban sampean kepi amin Allahumma amin lebih tuan rumah Pak Jetem menteri terima kepi amal sampean Pak Jetem banyak abin Pak Jetem sepurana lagi beda acara ya Roma ki guru makan lambat datang acara apa acara tedung kula tak bisa tedung gila kol belu setengah belu dung tedungan Pak pas tangede dingi congok setengah sanga orang seberapa duh iki kok bi Haji Bahruddin sing onjeng nyan ku tak ding depakan to kikirongku Pak Jotim pulang tak lem dateng ke horin menteri terima kapi malah Pak Jetem ini kan banyak abis terima kapi ya Allah amin ada orang Pak ahli kubur ni pesak selapangan entek lu amin mula rosa kacara dia guna bentak amin mun doa amin teh kuburan ni kabenyan 550 tapi kubur ni kata ada seselamat esek sakapi bi Allah boh abu mun esek sabeni amin teh kayak di ngaki ya kan akhirnya beda orang laki lebet ke seorang Pak macam salawat ke Rasulullah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sekalian baikkan niat gencerna ibu kia ke orang kubur kapi akhirnya malaikat senyikserai debu bi Allah malaikat irfa'u anhumul azab
bi barakatir rajul alladzi yusalli ala Muhammad. Para malaikat ambu reng kubur je siksa. Ambu je siksa kalaban seberokan orang selebet ki buru saya maca selawat ke Muhammad. Ya mun re amin ba. Mun siksa beni amin teh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana Jeffriyadi mulai gelek kejak lakoi macaki solawat sampai beda mahallul kia, masya Allah senengah suara nyaman, lagu nyaman, seneng rupa Honda aja deh ular yang gunung ngongku gitu cak beda Honda label lah cengeng gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin wal hadirat sesami-sami mulja bencek kobeter Pak Jetem ben Bu Sri napa seekor banakin bi sampean ni insyaallah ikan te bi Allah amin bi lebih menabri pese kareng tua Pak sampean menabri pese ka Pak ben kambu nikah berarti utang ke Allah sampean mau utang ke Allah Allah si majer ke sampean ari amin teh tokol di gelas lah maring kita. Allahumma amin. Cek ko beter Pak Jetem. Insyaallah ikan TNB Allah selebih banyak selebih barokah dan manfaat. Amin. Allahumma mun secara pandangan akal nangke pengajian kan rugi Pak. Si hasil mun aremu. Ya amin. Mun secara akal nangke pengajian rugi. Ayo berempat abin Pak Jetem di setia. Sapi yang beli. Sapi yang mulolo 12 kali 15 juta. Kiainya sejauh kata loh mungkin 3 jutaan. Ya kan lu lah. Waduh wat kakek. Berempat dari ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi secara akal rugi. Tapi tak ada orang tepul temur lebur nak pengasian jen miskin tapi jen so penyaring jen so anapa karena Allah si agen teh kapi di kagaduna Allah abu munyan akal ku tak nangke orkes aremu si hasil Pak jareng rokok harga 15.000 jual 1.000 hasilnya berempah tapi congo orang agak dia oh tang aja nambah teh bener iki Allahumma sholli ala Muhammad pada banding ada bu sangkol nereng tua Pak kadang reng tuan sakit lah pramati sampai orang kau sangkolan mulu saya kebentak Pak orang jen lebur arab bu sangkolan tak kira jen soki tapi jen bingkrat apa reng tua kecewa ning alam kubur Pak. Tapi sampai laku adu aki kau orang itu aja perlu kesangkulan palai beri ia kebaisimat karena tak ada orang soki kalau ben sangkulan Pak. Jadi memang ada yang tepul soki sebab sangkulan ada bahkan mau repuk sangkulan jen bingkrat mun adu aki ring tuana sampai cek buambu insyaallah jen soki alhamdulillah gula sakit Pak tak minta sangkulan ke ring tua paling ibu reng tua gula tanda bahkan gula reng tua ibu nangka Pak tanah nah puluhan hektar keng gula tanda mage beri alhamdulillah tak rang orang teh Romandi 2 motor Andi mage karo gak roah iya antik motor antik ro tahun petok sanga kabelung bolo nyaman naik Alphard keter Allah tak jual lah simat roah aro motor hebat Pak mungkin dung datang helap Pak parapan ajalan mati kula mulai malam menyetir cibi supir 2 tak ada sebisa lebaran jalan-jalan malam kula ka ompun nyetir cibi makanya nyetir cibi marin duhur nih ke gebetet dekik nih kedua keng ibu aki setong poropo moso dempoh mi ibu aki saya poropo acara mantan pabi berkalai burung aki ya burung pakai pengajian ya burung saya mau demu angkok begini oleh 2 oleh tong deh Allahumma sholli ala Muhammad hebat mobil gula Pak
Karo mati 2 tahun Pak SDN lah. Lebur riben mari petoron mesina. Isoro reyan bi bule. Reyan pirnya bule. Dek Sumenda ping. Iya lah tak apa-apa. Abdin lebih ke kota. Iya. Bulan pasar bi bule. Depak ke kota apa beda operasi teh. Ada bae kompet bi polisi. Bae telepon, gule nelpon gule. Tak langkong gak dinto. Nelpon cangkola. Apa? SDN bede ka din. Bede din naya ban BBK bin. Aduh. Coba operasi abdin saya foto SDN ban BBK bin kirim maki ka WA. Foto kirim bi gule. Oleh 5 menit telepon boleh. Dari mah tak bisa kento. Tak bisa dari mah. Pakun ditahan mobil. Ki gule bah ngocak. Ya pir. Bagi pasrah aki ke polisi ya ben kontak kah. Bagi mobil dia. Keng ikon na TV bin. Kok keng kabela ya nyan gule. Cek pabret motor. Banjak parosak. Dia ngabala supir bi. Kudu na kiai kento bae kon pasrah aki kan. Ini ke siapa? Ke koi. Bah bedatok kotok gitu. Ngerabu di kenal nyongok YouTube. Itu kontaknya ke India pun ke koi cek pabret cek perosak Pak. Mangkat supir kalau itu. Ayo lo. Ya. Jalan mulai ya ke motor aja. Kerja tumpak boleh. Ijak motor keter makai tangkap. Kebaya apa deh? Ini nyari nyotok makai polisi nah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah andi tak abah coba mangan sampean tore kula ben sampean abek teh ka orang 10 mungkin beda itunya latinin napa ka parlo nah bentoba napa ka parlo nah penuhi Roma mun parlo kebayaki angkui penuhi belence penuhi reng tua insyaallah sampean ipeta ka hajat di Allah mun reng tua 2 mate seda doaki ben waktu Pak teka Fatihah sitong khususan de ka Pak umpama Marjudin Al-Fatihah ada Mbu Tsunami Al-Fatihah terterak kubur insyaallah mulja sampian tempang amin Allahumma hadirin sesami-sami mulja pon kalau 11 lebet 11 ngonceng tibi teh jala ko ngampong mulolo amin gua mantir kelan nangke pengajian sampian Menteri ketemu na boleh, amin. Seporan na gula bulan ki terus kebedet nih Pak. Menteri ketemu na boleh, saling seporan menteri tabur ngeben pengapuran Allah. Menteri muka pemator kento. Jadi ilmu sebarokah dan manfaat di dunia wa dunia wal akhir. Amin Allahumma. Akhiran ihdinas siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan acara yang terakhir Eki Kadinto doa dilum hal Kadinto tutun kaula ngemis barokah dek kasalir saya mulja Al Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Syahid beliau pengasuh pondok pesantren Sumber Batu Pekantenan bekto sareng kemik tutun kaula ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi na'imah wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalalika wajhikal azim summa salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'du bil ihtisar betul kaula sebagai wakil dari Syarikat Al-Muljah Al-Ram Kiai Haji Abdul Aziz ben sebelumnepon dak seteja para guru, para kiai, para asatid, tokoh masyarakat, jemiyah, undangan dari Sohibul Hajah, Bapak Jatim sarang Ibu Sri juga mat surat sebutan kaula amul jaki. Dalam hal kadintoh ngiring sebelum doa imulai karena berhubung makin ingki kadintoh kita masuk hari lebaran Idul Fitri ngiring setejeh takok marah sebun kiai guru bahas
to si paling tak padang kulina ateh kadang alengki apangki seteretanan sebelum tetangga nikah pada saya cumanan kulin ateh kadang tek pangki pon doa nikah banyak uril lah nah nikah nak ngonak jadi makin keangku ngilang aki sebagai hari lebaran sebelum nepon minal aidin wal faizin pula berkeleh mohon mahat lahir dan batin saat semakin juga para jemaah para kiai para peletatang ke ahli pamili baik di Setepul Timur maupun dari Ambenir sarang lain-lainnya pun ngiring pada patang sepora ingki jadi ngiring sebelum doa mulai baca husuun majas tiufardur kalimat tauhid Bismillahirrahmanirrahim Astaghfirullahaladzim 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 li wa liwalidayya wal muslimina wal muslimat wa li jami'il huquqi alayya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bismillahirrahmanirrahim hamdan yuafi ni'amahu yakafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Ghiyasal Mustaghisin aghithna 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 ya Rahman Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara Allahumma tub alaina taubatan nasuha ya Allah Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya Allah Allahumma taqabbal wa aghfir thawab ma qara'na min suratil Fatihah wa surati Yasin wa tahlil wa du'aihi wa bisababihim wa bibarakatihim hadiyatan wa balighatan ila ruhi almarhum Jibri ghafarallahu dunubahu wa khatayahu waj'alhu fil jannati ma'wahu bifati suratil Fatihah wa bisababihim barakatihim wa nu'id alaina min barakatihim ya Allah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya Allah rabbana zalamna مرحوما ولا تجعل يا الله بفضل لا إله إلا الله وبفضل كلامك القديم بفضل سيدنا وجميع أصحابنا وأسوارنا وبفضل جميع أولياء الله تعالى عارفين يا الله يا رحمن استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله استجب لنا يا الله اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شجرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا يا الله على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المفسدين اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله. Mungkin sapor aja free tapi masuk surga. Bangsa aja pada nolong itu orang saya selamatnya sampai ke akhirat. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.